umva nkubwire, wari uzi ko uburebure mfatizo bw'umuntu mukuru kuri ubu ngana metero 1 na santimetero 72, ahubwo se wari uzi ko umuntu muremure wabayeho mu mateka yeshyaga na metero 1 na santimetero 72? Ibi mbifitiye gihamya. Nunyarukira ku rubuga rwitwa Great Rivers and Roots, mu nyandiko bise Robert Wadrow Statue World's Tallest Man, urasoma amateka y'umugabo Robert, bivuga ko ari umuntu muremure wabayeho mu mateka y'ikiremwamuntu. Uyu kandi ngo yabayeho kuva mu mwaka w'1918 kugeza mu mwaka w'1940. Ibaze, none se bite byazankuru batwishaka turi abana batubwira ko abantu ba mbere babayeho ku isi, ubwo ndavuga Adamu na Eva, n'abandi babayeho mu gihe kimwe ngo bayeshyaga na metero 6. Aha, ibyo tubireke. Ahubwo se wari uzi ko umugabo mugufi ku isi areshya na santimetero 54 n'ice 34? Iwe yitwa Chandra Bahadur. Nibavuga umuntu uturanye n'ubutaka ujye uhita wumva uyu mugabo. Uyu nawe yaje gupfa muri 2015 ubwo yari afite imyaka 76. Turetse iby'uburebure, uyu munsi wa none hari n'abantu bafite imiterere y'ibice by'umubiri idasanzwe, ku buryo bamwe babyumvise biyamira bakavuga ko ibyo bidashoboka, kugeza ubwo bafashe za rutema ikirere bakurikiza mu bihugu aho bakomokamo bakajya kwihera ijisho. Ubu rero icara urambye maze ngutembereze isi yose, nkwereka abantu 20 bafite imiterere idasanzwe, maze nawe nibikurenga ntugenda sharinze iyi video kugira ngo ijye no ku bandi. Jye wumva nitwa Joe 12. Reka twinjire mu nyandiko turebe icyo amateka avuga. Ku mwanya wa 20 turasanga umugore ufite amaguru maremare ku isi, akaba yitwa Mercy Karen, uturuka muri leta ya Texas aho muri USA. Amaguru y'uyu mugore akaba afite feet 6 na inch 10, bishatse kuvuga ko afite uburebure bujya kungana metero 2. Uyu mugore yagiye mu isoko kugura imyenda, abantu umwe wamukwira, niko kwanzura ko afite amaguru maremare ku buryo amaguru y'ubwayo afite metero 1 na santimetero 30. Ibi kandi ntabwo bimuhangayikisha kuko avuga ko ariko Imana yabishatse, ahubwo aravuga ati tujye tunyurwa n'uko Imana yaturemye. Ku mwanya wa 19 turasanga umugore ufite inzara ndende, akaba yitwa Ayana William. Uyu ni umugore w'umunyamerikakazi, akaba afite inzara ndende cyane zifite uburebure bwa santimetero 576. Akaba ari umugore ufite inzara za kabiri ndende ku isi yose. Uyu yatangiye kwita ku nzara ze akiri muto cyane. Ikindi kandi uyu Ayana gukora imirimo yo mu rugo biramugora cyane kubera ko afite inzara ndende. Mu mwaka wa 2021 nibwo yagiye gucisha inzara ze, barazica bazimanika mu nzu ndangamurage y'Amerika. Ku mwanya wa 18 turasanga umugabo wa mbere ufite akanwa kanini, bamwita Shendu. Uyu mugabo ni umushinwa kandi akaba ari ufite akanwa kanini ku isi. Ikindi kintu gitangaje kuri uyu mugabo ni uko buri gihe uko imyaka 5 ishize akanwa ke kagenda kiyongera, kugeza ubu akanwa k'uyu mugabo gafite ubunini bwenda kungana baro ya basket. Uyu mugabo rero kurya ndetse no kunywa biri mu bintu bimugora cyane. Ku mwanya wa 17 turasanga umuntu witwa Vladimir Malo, umukobwa w'umurusiya, akaba afite ururimi rutangaje kuko afite ururimi rurerure cyane, akaba yarahaye igihembo cy'uko ururimi rwe ari rurerure cyane ku isi yose. Ururimi rwe rufite metero zikaba 10 mu burebure. Uyu mukobwa rero yarahamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko avuga ko binamutunze. Ku mwanya wa 16 turasanga umugore wa mbere ufite inzara ndende ku isi yose. Uyu mugore akaba yitwa Chris Wanton. Uyu mugore yanze guca inzara z'igihe kirekire cyane, akaba yarahawe igihembo cya Guinness World Record kuko ari ufite inzara ndende ku isi yose. Iki gihembo yagihaye mu mwaka wa 2014, cyatangiye mu Bwongereza. Uyu mugore kandi akaba atuye ahantu bita Dutchess. Ku mwanya wa 15 turasanga umuntu ufite ikirenge kinini kurusha abandi ku isi, akaba yitwa Larize Makusa, akaba ari umuhungu ukomoka mu Budage. Mu mwaka wa 2020 nibwo yegukanye igihembo cya Guinness Record kuko ariwe muntu wa mbere ufite ikirenge kinini ku isi. Ibaze nawe uramutse ufite ikirenge gifite santimetero 15 z'umurambararo na santimetero 15 z'uburebure, ntabwo biba byoroshye kubona inkweto. Uyu musore bikaba bimutwara amafaranga na miliyoni n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda kuko bimusaba kwigira ku ruganda. Ku mwanya wa 14 turasanga umuntu wa mbere ufite ururimi rubwataraye ku isi, bivuze ko ari umuntu ufite ururimi ushobora gukweduka rukabwatarara kandi rukaba rurerure. Uyu ni umuryango wa Sinchureka Family. Uyu muryango ukaba urimo abantu bafite ururimi runini mu kubwatarara ku isi. Aha turasanga witwa Byron Shranke, afite ururimi ushobora kubwatarara kugeza kuri santimetero 9. Undi muntu ufite ururimi runini ni umwana we witwa Emile Shranke, akaba ari ukurikira papa we mu kugira ururimi runini ushobora kuba rwakweduka mu burebure bwa santimetero 7. Aba bose rero bakaba barahawe igihembo cya Guinness Record kubera ururimi rwabo. Ku mwanya wa 13 rero ni umuntu ufite iminwa minini ku isi. Uyu nta wundi rero akaba yitwa Andrea Ivanova. Uyu mukobwa rero aturuka mu gace ka Sofia muri Bulgaria. Uyu nawe rero akaba yaje gutwara igihembo cya Guinness Record
atekereza ko iminwa ye izaturika mu by'ukuri, ariko akaba yishimira iminwa ye, ariko akaba yarigeze kwivuza yitesha ishinge. Yatakaje 700,000 by'amanyarwanda mu kwivuza, n'ubundi ikomeza kuba minini. Yahisemo ahubwo kujya kuyongeresha ikaba minini cyane. Ku mwanya wa 12 turahasanga umuntu ufite izuru rinini ku isi. Rero turahasanga uyu musaza bakaba bamwita Memizura. Akaba ari umusaza ushaje rwose, akaba afite izuru rifite uburebure bwa santimetero 9. Iri zuru we akaba atekereza ko ari Imana yamwihereye. Iri zuru rye rero rikaba rifite ububasha butandukanye n'ubw'ayandi yose, kuko ryo ntago rihumurirwa nk'uko aya mazuru yacu asanga ahumurirwa, ahubwo ryo rihumurirwa cyane kurushaho. Ku mwanya wa 11 rero turasanga umuntu ufite ikiganza kirekire cyangwa kinini ku isi. Uretse kuba ikiganza cye ari kinini, byanagaragaye ko ari nayo mugabo muremure ku isi. Uyu rero nta wundi akaba yitwa Sotin Kozin. Rero akaba aturuka muri Turkiya. Uyu mugabo rero akaba ari nayo mugabo muremure ku isi, aho rero afite uburebure bungana feet 8. Ikiganza cye kikaba gikubye kabiri cy'umuntu usanzwe mu burebure no mu bunini. Mu by'ukuri rero ikiganza cye uturutse aho gitangirira kugeza ku rutoki rwa musumba zose ni santimetero 28.5. Nawe akaba yaratwaye igihembo cya Guinness Record abikesha kuba afite ikiganza kinini, ndetse akaba ari nayo mugabo muremure ku isi. Ku mwanya wa 10 rero turasanga umugabo ufite amaboko manini atangaje ku isi. Uyu nta wundi yitwa Jeff Dave, akaba ariyo muntu wa mbere ufite amaboko manini ku isi, kandi amaboko yarabyoshye cyane. Niyo muntu wa mbere utsinda imikino yo gukirana kw'amaboko imenyereye muri Olympic. Iyi ikaba ari imikino yo gukirana kw'amaboko no gupezanya, ndetse uko amaboko yameze bakaba babyita acromegaly. Akaba rero gukura kw'amaboko kutuzuye neza. Uyu mugabo rero kuboko kwe kuba gufite umuzenguruko wa santimetero 30. Urumva ko rero ko kuboko atari gutoya cyane. Ku mwanya wa 9 turasanga umukobwa ufite amaso manini ku isi. Uyu rero nta wundi akaba yitwa Maria Az. Uyu mukobwa rero akaba aturuka muri Ukraine. Uyu mukobwa yasajije abantu ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari umukobwa wa mbere mwiza ufite amaso meza. Uyu mukobwa avuga ko kandi atigeze yitera cyangwa se ngo ashyire imiti mu maso yo kongera amaso cyangwa se ngo abagwe. Avuga ko ari amaso karemano, kandi avuga ko ayo maso ameze nk'aya papa we. Ku mwanya wa 8 turasanga umuntu wa mbere ufite imisatsi miremire cyangwa se dread nini ku isi. Uyu rero nta wundi bakaba bamwita Ashimandra, akaba aturuka muri Trinidad muri Amerika. Akaba afite imisatsi cyangwa se dread zishobora gupima uburebure ufite intambwe 55 cyangwa se 55 feet. Aha rero ni metero zisaga 40. Ni ukuvuga ko uyu mugore afite imisatsi ifite metero zisaga 40. Ku mwanya wa 7 rero turasanga umugabo wa mbere ku isi ufite ubwanwa burebure. Uyu rero nta wundi akaba yitwa Sarwan Singh, uturuka Punjab mu Buhinde. Akaba yarukanye igihembo cya Guinness Record. Uyu mugabo rero akaba afite ubwanwa bufite uburebure bwa metero hafi 8. Ku mwanya wa 6 turasanga umugore wita Jiang Xia. Akaba ari umugore uturuka mu Bushinwa, ndetse akaba afite ingoyi za mbere ndende ku isi. Akaba afite ingoyi zireshya na santimetero 25. Uyu mugore kandi mu mwaka wa 2016 ku itariki 2 z'ukwa gatandatu nibwo yahawe igihembo cya Guinness World Record nk'umuntu wa mbere ufite ingoyi ndende ku isi. Ku mwanya wa 5 turasanga umugabo wa mbere ku isi ufite umwenge munini w'amatwi. Akaba yitwa Tara Cow. Akaba akomoka muri Las Vegas muri Amerika. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1999. Ikindi kandi uyu mugabo yegukanye igihembo cyo kuba afite umwenge munini w'amatwi, kuko umwenge wo mu matwi ushobora kuba wakinjiramo ikiganza cy'umuntu. Uyu mwenge ukaba upima milimetero 109 mu mubyimba wawo. Ku mwanya wa 4 turasanga umugore ufite ijosi rirerire rya mbere ku isi. Ubu ni mu bwoko bw'abagore cyangwa se igiturage cyitwa Padanga mu majyaruguru ya Thailand. Akaba yaraciye agahigo k'umuntu ufite ijosi rirerire ku isi, kuko ijosi rye ryapimaga santimetero 40. Ku mwanya wa 3 rero turasanga umwana ufite umutwe munini wa mbere ku isi. Uyu mwana yitwa Mitrodandras. Uyu mwana rero akaba yararwaye indwara yitwa hydrocephalus. Ikaba ari indwara ituma mu bwonko hazamo amazi. Uyu mwana akaba afite papa witwa Kamlesh imyaka 35, uturuka Kolkata muri Indonesia. Mu kwa 7 kwa 2014 nibwo uyu mwana yaje kubagwa. Yari afite umutwe ufite umuzenguruko ujya kungana metero 1, ariko nyuma yo kumubaga umutwe waje kugabanuka ugira umubyimba ungana santimetero 70. Tugeze ku mwanya wa 2 turahasanga umugabo ufite ubwanwa bwa mbere burebure ku isi. Uyu akaba ari umugabo witwa Ram Singh Shunani. Akaba aturuka ahantu bita Rajasthan ho mu Buhinde. Akaba afite ubwanwa bufite hafi metero 12. Akaba yaramaze imyaka myinshi yita ku bwanwa bwe abukorera isuku. Ku mwanya wa mbere rero turasanga umugore wa mbere ufite umunwa munini ku isi. Akaba witwa Samantha Ramdale. Umunwa we ushobora kuba wakweduka ukagira santimetero 6.5 mu bugari. Uyu nawe akaba yarahawe igihembo cya Guinness World Record. Ngayo nguko rero ngibyo n'abateguriye uyu munsi. Inanzo y'ikiganiro cy'uyu munsi, mushimira ko mwabanye natwe, naho ubutaha Imana ibarinde.